wabarakatuh. Pada ini masyarakat Sandakange, angka pasat poleri Menteri Kesehatan napasaki matkada ang kalasa coronavirus atau COVID-19 paling bahaya. Iyan naro napodaki seluruh penduduk Sandakan kepada maritutuki na dijagai manan ni keluargata paraluki kadang mondro ribolata ajaka masuk joka kode gaga paralu nariko masuki poleri bolata pakeki patutuyinga ketawa dulu. Ketawa. Ajato si campuru tawegae. Mabela-bela ki poleri tawe. Aringi jarak sentimeter. Narekko lisuki ribolata. Tapabisay limata si baadeta. Pagyangi sabun. Napasak ki doktoroe maskada. Nareko masama-sama ko, moreore ko, masusa ko, manyawa, tagpa taliponi, doktoroe. Iya na nomoro talipon na. 089 660 126. Tandrana na ro, naliteki virus corona. Maritutulalo ki, nadi ang kalinga pasanna Menteri Kesehatan si bawa doktoroe sadaraki sinina masyarakat Sandakange ya pinawadik ki bebas masujok kajokka nareko angka arahan oleh Menteri Kesehatan nolayami kaparwadi ku usampay kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.